150 ml Sunlight dishwashing liquid refill le 500 gram Sunlight bar soap di le tharo ka 99 ranta gomme o boloke 29 ranta fela. Ditheko tse di fela ka di 26 December 2024. Pick and Pay QualiSave. More moments of magic this festive season. Sakwamukela kuSikhukhune FM begodu sithokoza ukuba nathi ngaphandle kwethu unamanga uyaforce. Love is the power go 90% Moroka show majwe madime khotso xiahle a tšee o gapetse ba theletswe SKFM. A ke go tame moroto mogolo. Aga. Ke tamishe ba bagolo e le go baruti ba bagolo e le go mangaka setšo bagolo ba rena ka moka magoši ya ga borena ga mmogo le bathieletši ba bagolo ba Sekhukhune ke a letamisha magageshu ka dikgokaganyong tša leago re a letamisha magageshu bošegong bo ba lekgono bo. Moroto mogolo wa ke tsebiše batho gore go sasa ke gona ke a phethiša tšatši la go sasa re a phethiša ba le ba tshwenyang ke dithokolosi maswiswi ba tshwenyang ke bothata ba dikotsi ba tshwenyang ke bothata bo bogolo ba ya gore ditšhelete ga di dule ba tshwenyang ke bothata bo bogolo ba balekane ba tshwenyang ke bothata bo bogolo ba ka gare ga maphelo a bona gore o no kry-a ba hloya ke batho ba le leng gore morota ba berekile jwale gona ba tlile gae ba tlile go tukhutša malapeng a bona ba sahlela ke magadima ke nako ya gore jwale batle ba gahlane le rena go sasa magagesho ke tšatši la go phetha ke tšatši la go phetha ditaelo ka mannete re phetha re lebeletše ngwagong o moso o tlang re nyaka go ba le tše dibotse morota tše di re paletše ngwagong wa 2024 go ngwaga wa 2025 re na le tshepo le kholofelo le lekhutšo la gore tše ka moka tše re di nyakang re tshwanetše gore di loke re na le bosese šiba ba tlile nyaka thušo ditaelo ka moka tšela re beng re di berekiša ngwago re ya go di tšhentšha ke šetše tše dingwe di tlile le kgono ba le ba nyakang ditaelo tša go fapana tša maatla ka go fapana di gona morota ba ka tla ba di hwetša re na le family še yona bosese šiba le kae batswadi baka lebelela kopelwana leo selo se seo le kae gona age mama ke mang le tšwa kae gae mme wa le mo ke mme Matlala Makelle o tšwa Nebo le tšwa ka Nebo molato ke eng mma gore na ka gare ga lapa mme o tshwenya ke baloi dithokolosi ga re roba le bošego go nape go diragalang ka gare ga lapa mo e leng gore le tloga le makala ebile le boroko a bo kgone go ka ba gona no be re sa roba le bošego re kwa go kutumanya bošego ka mo ntle le bana ba ka ke kgopela le bophelo jo bo botse mo go bana ba ka go diragalang ka mo gae kuku go sepela dilo godimo ga ntlo bana ba lokele keng le nyaka thušo ya nyalo o nyaka bana ba nyalo ke ba bakae bana ba ka gae bana ba ka ke ba bararo alright o le dula le yena ka gae ke sesi ke yo ke neng nae okay sesi nko thushe mama nke itle ka mo sesi molato ke eng ka kua gae nna ka gare ga lapa la gešo a gona nto e lokang re re a rapela re a sepela a go no swana lapa la gešo ke le papa kore like batho ba bošego like ba tetaola ka lona re kwa bošego re kwa marebiši like go na le magotlo a be mosegare like a ba bošego and a na le mošito mafele lona mosegare a be gona a ba bošego and too much a re destroy ke family cause go na le motho go na le mangwana ka like o beile noga ka lapeng la gešo a gona nto e lokang like ke mebereko
ke manyalo kore like kore le nna ke a boka gore bophelo ba ka kore like boeme mangwana ko sala a o tsa gore kgajedi ke kgopela gore motlho mo re se ka napa re ba šupa ka monwana le no o bontšha gore go na le selo ka gae ge e le gore le se bone e tšwela pele go na le motho o tsere diaparo tsaka then a di bereka gore nto ngwe le nngwe e ke e swarang e no phumega and ka nnete go a direga nto ngwe le nngwe a ke e swara e a shabalala like a ke lokele ke selo and le ba profeta ba mpotsa gore go na le motho yo a tsereng diaparo tsa gago and ke botsa ke batho ba differente gore ba tsere diaparo tsa gago gore nto ngwe le nngwe e o e dirang like kore mo bophelong like o se ka lokela ke selo nna gale like nne ke na le mahlatsi a mmereko like ke baka ke mebereko mare sentse ba tšea diaparo tsaka sentse ba bea sagagabi ka lapeng la gešo a golo ke selo se se wa ile re ba beile noga ka gae le bona eng go bontšha gore go beilwe noga ka gare ga lapa la mathomo nna ke bone noga e bolelang o bone noga ya go bolela noga ya go bolela then e le kae ka mo gae ka kitchen ka dining room ka kamoreng ka ntle ga jarata ka lapeng ka kamoreng ka mo ke robalang e reng gore ya bolela wena o like ne bolela marena like a ka kgonno e ka gore e reng then ke ge ke botsa moruti ke re like moruti ke bontshitse pono e so moruti a re tswela pele like a re e rapedise then o tla go tsa dikarabo tsa gago then ke ge like ke rapedisa then ke rapedisa vele ka nnete ka bona gore like ka bontsha gore vele e gona and le mongwe yona le ka motseba kgajedi ge re itswa re ya bathong ba re botsa ba re go na le selo kae goba mohlomong o berekilwe ka gore le ka gore ke dumela ke re go na le tharollo lena go diragetseng ka lena gore mohlomong le ikhwetše le mo le leng gona e upša taba tša lena le dikhwetša nna ke na le dipatse gore mo ke reng go hwetša thuso gona then batho ba gona then ba kgopela like marato like fela maatla then ka se ke sa tšwela pele o batho ba ba nyaka go dula le wena mola nna ke le molwetse ke nyaka thuso mola then bona like ba nyaka go dula le nna ke baruti ke dingaka go no swana and gape ke na le badimo ke na le problem ya moya then bosoga ke robetse ke a bontsha ke le ka gare ga metsi a ke leng ka gore gona a na le kore ke sepela ka gare ga di-steps ka mo metsing then ke bona mabitla ka mo gona ka mo gare ga metsi mare mabitla a lebelela mo go teng go na le mapolomo then ke kgone go bolela then ke a bontsha ke apere dituku then gantši like ke bona ke seplan mare motho a ke mmone like ka mo facing like kore ke no mmona ke sepela le yena like tle me dituku ka moka then ke kgone ke bontsha ke le phororong then go na le cell phone ka mo metsing e lla then sentse gore ke itse mare ke boifa motho ene ke sepela yena a no tsena then nna ke nyaka cell phone e la but ke a tshaba go tsena ka mo metsing ga botse se se ke nyaka o mphetiše mo lena le mmangwane ya lena le bakileng ha ona le mangwana ka araba ka selo cause nto e thomme a ke thomo o bereka then ke thomo o reka dihlogo tša mpete then nna be ke dula ga bo mamaka then ke dula re dula le ngwana mmangwanaka then
a ke ile mmerekong like nna le ngwana mangwana ka re be re like like rato a dimisana ka diaparo then a ke le mmerekong then a ke tlo boa mmerekong cause ante mmerekong like ka di-weekend ne re apara tsa gae then ke nyako like a ke tsheka diaparo tsa ka ke di bona gore like ke tsheka diaparo tse ne ke nyako di apara Sunday then ke bona gore diaparo tsa ka di a shorta a ka butsa ntong a usa ka gore a wa tsaya like diaparo tsa ka ra aowa then ke ge ntong ha correct like mo go nna gore like a ngwana a usa ka like a gona like o ile ga gabo o spitse then diaparo tsa ka di ka stimele then ge ena a fetša o spela then ga bua then ka tla ka motse ka re like diaparo tsa ka di kae then ya thoma like ya ba nto gona mo like a tikutela like diaparo tsa go tsa sekolo then a ke thoma ke motse ke diaparo tsa ka a nto di kae then ke ge a botsa like magola ka sa phela a re gape nna ke timetse ke diaparo tsa ka tsa sekolo on kan like o tikutetse aparo tse gore a timeletse like gore a bola mohlalo o wa ka then like gore like go tsena dikholo like ban roga like bana ba gabe like ban roga after mo then sentore like ba bagolo then ba tle right then ba seng gona then ba dire meeting then ba kwe masite ka moka then asanga ba kwa masite ka moka sorry sesi ska isha pelo gole ka gore re nya ka ditaba ngwanesho re tle re kgone go thuša then monyakele metsi ya ska isha pelo gole hle re fe ditaba sesi re kgone go thuša re kgone go fa maele re kgone go tlela ka tharollo ya ditaba gore ge go le so swantše re dire eng ya no fela mo then ka tšwela pele then ka nyaka diaparo tša ka then diaparo tša ka di a senyarele ante more ante ne re dula ga magolo a ka then ante ga go sana le like le mokhuku go dula mama ka le papa ka fela then ke ge ba ke tša mokhuku then ke ge a re lo dula gae tebe diaparo tša ka o ka išala morago like a sanka vele di a tswelela until ke ikwa ba profeta gore diaparo tša gago like o timeletse ke 1 2 3 and diaparo tše ba di bolelang vele ke diaparo tše di seng gona alright ba family ba paletše ke go ilokiša a senka ba ilokiša ke taba neng taba eng ke 2013 go tloga mo go timelweng ke diaparo tša gago o boela ka geno go dula ka gona ke eng se se ileng sa fetoga bophelong bja gago o ile go diregang goba go diregetseng like bophelo ba ka like ke bona ganyana gore like gore ne ke se aware but ka kgona go bona gore gabotse like bophelo ba ka bo sa sepela gabotse diaparo tše di go timeletseng ke eng le eng ke hempe ya ba skirt ya ba bra ya ba perete ya ba jacket then ya ba borogo then ke re ba tlisha borogo a ba fitlhe go tlisha borogo then ba botsa gore a se borogo ba phosi ya bona a usa ka re ke jona ba kgonne o tla le borogo fela mare tse dintse like a sanka ba tla le tsona bo tlišwa ke mang borogo bo tlisha ke mangwana o re botswa kae a bolele o ne re ka se re go ja phosi ya yo nna ne ke se gona ke ile mmerekong then ke ge a usa ka like a tlompotsa then a re go tlisha
borokgobo ebile proof ya gore ngwana gagwe o tsere diaparo tsaka but still a re la ngwana gage a re tsamo o swareša phošia cause ka re o dirile ante o tsere diaparo tša go tša sekolo mola yena a tlile le proof ya gore ngwana gage diaparo tsaka o di tsere cause o tlile le borogo mare tse dintse like a sa nka tla le tsona then ke ge ngwana gage vele ka nnete a ya ntshwariša then ke no makala ke le mmerekong then maphodisa a tsena then a tla le pampiri e wrong then ke ge o wa mosadi a raiman like a ra tla le pampiri e wrong ye ntong e right then ke ga tika then ke ga a itla ya maina ka jwale then ba botsa re phusha ke man then ka re ke nna then ke ge ba mbiletse then re bolela like ka masaete after mbarkhan why like ditaba tsa lena like cause ditaba tse ke tša selapa se tsa rena maphodisa ante ba re bona ba na le mmereko o montši o mo serious o swantse gore ba o dire then ke ge ba mpha lengwalo then ba re ke tle ba re ke tle ka court small court ka monnego vele ka nnete ka teita gona ka ya ka nnebo small court then ke ge ante magistrate then a re bea fase then re hlalosa gore problem ke eng after ke ga rela a re like ka kwa ke ga magolo a rena a se ga rena then a ra sone gore re ka lwela ka mo then a re o mo like re dipolele gore re nyaka eng a re nyakeng then ke ge re bolela then a ra bušeletša gape then a re like tse re di boletseng ya wa kwala sisi wa kwala a re tse re di boletseng then if rena a re diphet like o mongwe mo go rena then wa ka tshenya a re a tshela molao then go ra ro gore gore ba tlo mswara after mawa then ra fella gona mo then o mongwe le mongwe ra sepela like ka magolo a rena gontswa le rena a re saya cause a gona kwano ka lapeng la bo mamaka like ditlogolo ka moka like a gona ditlogolo tse di yang then ba ba yang ke bona ba bo mmawanaka then nna ke tle mo go kgopela thuso ya gore le re thuseng ka ntho ba beileng ka mo lapeng gore le rena maphelo a rena a kgono ba gabotse le rena re kgone go swana le batho ba bangwe cause a gona ngwana o mongwe like a tla mo lefaseng then a tlile go hlaka like ngwana o mongwe le mongwe o tla mo lefaseng a khuparetse nna ke dipotsa gore tse ne ke di khuparetse then di kae gone jwale nna ke kgopela thuso okay bokoko ba itse ba taba e ya noga bokoko ba bona mafena bokoko ba bona magotlwa bokoko ba le bona le ribishile le tlanka kwa gae o a di bona koko noga e la e tseba ke no go ba bolela ka yona wena o e bona jwang ka ge le wena o le modudi wa ka gae koko nna ke no bona gore ke a bona ke na a ke kwishishe ga botse gore lebaka keng ga botse gone jwa le wena o ka e ka lapeng la gago goba ka gaka o ka gagago ee all right
lapa la go ba le mafene la go ba le magotlo la go ba le maribiši a nke la ba le bophelo bo bokaone ebile a nke bana ba gona ba ba le mahlatse ba ba le tšwelopele sese o gobetše o bo o nyaka mmereko mo jwang sese wena bo o nyaka o mo buang before o ka nore o mollo o mongwe ne ke rata o bereka mining o nyaka go bereka go dirang ko mmaeneng a kere mining go riwa dilo tše dintšhi go ne ba go bereka ka di-officing di-admin go a ba le di-operator go a ba le di-artisan kore ke dilo tše dintšhi tše di leng kua mining tše e leng gore no batho ba bereka ka tšona wena o duma go bereka go dira eng sese go operator go operator o nyako operator okay o dirile eng certificate sa gona sa go operator a ke na sone le gona mo ke bile le problem like sekolong ba ntšhetše puku I didn't know like mahlaka a bone gabotse jalo ka se maineng o sa bone cause o tlo go bana santse o lokiše bophelo ba gago mmele wa gago loke o bega botse cause maine o tlo go iša induction ba ye go checka ba be ba boe ba checke le mmele wa gago gore wa qualify gore o ka ya ko maineng na so re santse re thome re go thushe re bone re ka diraeng phelo ba gago wa boraete sese o kwiša bohloko o hloka thušo o hloka go ka thušiwa gore o kgone go ba le bophelo bo boraete dilo tša gago di loke di be gabotse le ngwana ka ba mo dirile ka selešo o na le 13 years like o ne o tlhole o ba jwa le yena a na khutse kore o rwele morwalo boima sa le monyane gore ke tle like gore ke le phone like gore ne ke rapela gore le mphounele like before like dikolo di bula cause gore a ke nagana gore ngwana ka like o ne o ile a bajwa a peinelwa like a re matheka o tswa dintho like dintho tse di sa feleng o thomilene sno ke ntong e ke 3 years a bajwa ke traino mo spedisha like o no ko bala fela a dira fo a gona bothata felo se se ke tlo go thusha ne ke tlo go thusha ke tla go thusha koko lapa la gago re tla tsoga re le bereka re tla tsoga re elwa le noga tšeo re tla tsoga re elwa le magotlo ao re tla tsoga re elwa le tšeo ka moka di tshwenyang ka gae o sese o hloka go alafiwa ebile o hloka go duduša fase nke go bolelwe le yena and then a kgone go loka be gabotse o hloka nto re bitsang gore no ke counseling a right o go betše o ne dilo tše dintšhi tše di mo tshwenyang a senke wa nyako topolaya sese bile gona monagano gore like mo go nna like bophelo bo ke bophelang ke jwa mohutamang a gona nto e lokana ke a bokwa like ke boemi like ke sa phelela eng re tla go thuša se selo tša gago di loke re tla go thuša bophelo ba gago bo kgone go bonala bo be gabotse re tla go thuša ka tše ka moka di go tlaišang a kere wa tlogane le papa go ngwana ra tlogane mara like rona a tlogane like a ra botana okay mara ena o sa founa yena o sa founa mara ke long distance like a re kopane next
go tla loka se ka tshwenyega and gape ke na le problem ya maoto like ka bo 9 a fiša like gore ke a tsene ka metseng ya go tonya maoto a fišiša ke dilo tše dintšhi tša go fapana so re tlo bona gore re bereka jwang ka ona gore o kgone go loka o be gabotse maoto a fišiša ke dilo tše dintšhi tša go fapana e ka ba meleko o e gatang ka gae e ka ba taba ya gago ya ge e le gore batho ba go šetše morago ba go leka ka maoto e ka ba tabeng ya ge e le gore no o tšeiwa mohlala ba go bereka ka ona so ke dilo tše dintšhi tše di dirang gore maoto a motho a kry-e le gore a motshwenya so fela a gona bothata felo a re thome ka lapa lela la bolena and then ke tle ke thuše wena re thuše le bana ba lena kere ya ke tla go thuša le nkemele ka mola ke tlo le thuša ka dilo ka mokana ga tšona kgopela gore go tsene ba le ba bangwe all right go 90.7 communicating units batsheditši re sa bulela ba bang ka mokgwa woo setlha se sa christmose la duba hardware e go tlisetša dithekofase tšeo di senang thaka hwetša tafola ya aluminium ka 399 rand fela gape o hwetša 250 milliliters by 2 meters building column yeo e feleletšego ka 2 caps ka 649 rand 90 fela boloka go le tshenyagalelo tša ke batswadi ba rena ba thobela le kae mama re gona mama ke ba ga mang ke nna ga setlhako setlhako ne e lebelelang kopelona le ya o ka no gore botse ko wena mang wa ga setlhako ya a se go gele pele motswadi tlo kgona go dula gabotse gape alright le re botseng gore ke lena ba mang setlhako ke nna o indi setlhako ke tswa ko Sooko ko gaufi le ko Lodimo kae ko Sooko Sooko ka saete tšela tša kua ga borena okay ya saete tša bo phake ne ko Lodimo kolodine next ya ko Lodimo alright re thuša ka mama le re thuša ka tša ka kwa gae ka kwa lapeng ka kwa ya ona boroko ka kwa hae o na le noga e sepelang ka mo jarateng le a e bona noga e ke tše ka bona mohlala yona le mohlala ola kwa mokima so moratho wa ka wa latelela re nna re le ba babedi yena e kile a e bona ka matlho so ya ra founela cousin aka gore batho ba khone e bolaya no e lebetsa e sutlhella ka moletsang and then ona le motlhala phofolo tsamayang ka mojarateng ke phofolo mohuta mang a ke tsebe because ngwana la kwa hae ne ke bereka se le ke filetse ke mmereko so ka September e ban suthela foto ampontsha ona motlhalo wa phofolo ena ke ena ka tsebang gore ke phofolo motama and then bushiu o robala ka ke robala ke le one ena o robala le one le ena ka mola that me re me ke confuse 7 days ke sa robale sorry mama beta pelo mama beta pelo o fetša 7 days o sa robale go direga eng mo dimantlo ho na le ntweng e tsamayang kwa re ha ba ka dimpa
ke be ke ipotsa gore maybe ke yona noga eo e na le nako ore bošego bo ka moka e no gagaba gore le a tseba gore go thoma ka nako mang go diregeng e na le nako leswe ke ra ke kgone fetsa 7 days ke sa robale I know gore something se etla ke bethe ke letswalo ke go ka re batho ka mo ntlong na le batho ba ba seba ke fologe mo mpotong ke tsene ka mora tsuka mora ke lebella ke sa bone selo ke phaya hardedi ke sa bone selo ke wele petong ke robale ke tlo ka re monyako wa bulega a ke botšiše mama a ke botšiše ka magageno o šetšeng le ngwaneno lebile bana ba babedi fela goba mohlomong go diregetseng kwa high 6 o moane tlhokofetse o moane o nna soshangubi o moane ke ene o buta ka nako mtlhanka kwa gagage batswadi ba lena ke khale ba tlhokofetse so ngwana kwa hae mala wa mpotsa gore mo khoneng ya jarata go na le diphita tse ba di epetseng mara sa nka ke nyako ya ramponte tsona and then gore ke na le 3 months ke nna mosadi gore ke tloe ko hae ke tse ke robetse bošimo toro ke bona motho a mpane a ka thotsho ke bošuba teng ka se ka robala ko hae ka robala ko motseng o mongwe ka bošuba le ka robala ko motseng o mongwe ke botsa setsa ka gore a nromele tšhelete ke tle mo Limpopo ke na le 3 months kgwedi ke kgwedi ya boraro ke nna mo yena ke tšhaba tsona dilo tse di leng ko hae and then ngwana ko hae o na le pitso wa badimo nako nngwe ke ntse le ena o kry-a letu ena se motho o bolela o kry-a didimetse fela ntse re dikgang a sa mfetole a ke thoma ke re keng o bonang a sa mfetole a emelele a tlhakatlhakane ke re ka mo tshwara molamphenyoge a wele mo fatshe a rae maoto ka nako ke na le ena fela e sekhala phaphame a ke re keng a re tlhoka pela ya ngwana mma tsotlhe di tloloka ene ha nne ke basadi hana ngwana o 50 years no ana mosadi o re tsatsi le leng a tlhobaelwa bosiwa re go tswela montle a ke tse re o bona setholwane o re o bona motho a dutse montle ntse mo crating oro ba re mo lebating a ke tsatsea broomstick ra metha ka yona le ena ka mola robalang tlong ya ko marao a robale o re mo dimama senke o na le dilo tse o kerang di tsamaya mo dimama senke lapa la kwa ntate Moremi le ditšhila lapa la kwa di ditšhila lapa la kwa le tshamekela ke baloi ha o ntse e lokang le badimo ba tsene ko hae sa le papa wa ka le mma ka ba tlhokofala I'm sure ke 30 years a se ke ka bona le mo one mo diponong papa ka ona o lo hetela moshimano ke ngwana o saka ke na ntse ke reng a re go tsara ntate mo lo batlile so mo hae o re so a re ke atla mo hae mara ha khone o tsena mo jarateng ya mo hae mo pedi mola o na le mo honno gore papa ka o nna mola a ntse mo di ba pankana ba khone o tsena ka mo hae hone bano re tlo bana le re tsebaneng ko hae tlile papa ka o tsa moshimana re ke bona dipitsa tse kgolo mola di apeilwe hone mola go tlo bana le motho a tlang ka moleko ka mo hae ka utswetswa ditlhako ke botsa ngwana ko hae a re ditlhako tsa di bona phere tse tharo a ke tse di tse rekemang nna le ngwana ko hae tate Moremi ba re berekile
nna ke be ke nyetswe ko boadi baka moporofeta mongwe a mpotsa re mo reng go tlhapa mo teng o tsholola metsi ba tsere mmuela ba o tsenya ka mo plasticing ba o bofa gore ke sokole ke seke bebebe ka bana le dio tse pila mo bophelong kwa ya gona bophelo ntate moremi a go teng thutha ebile ke tlohile ke tshabetse ngwao saka lapeng le o bong o nyetse go lona go diragetseng gore o tswe go lona mama ke sone seo ntate moremi ke re ba tsere mmuela ba tsenya ka mara plastic ba o bofa gore kore ke arogane le monno le ena monno ba mmereki le monno o tsamaile no mara o nna le mosadi o mongwe ka tle ka tsamaya ka ya ko kerekeng fitlha ko kerekeng ke porofeta ke bontate ba mpotsa ba re wena ba o berekile ene le monna gao ba mmerekile mosadi le a nang le ena o mmerekile gore a seke bebebebe a adima ko morago ka sokola le bana le mmeo le bana ba hae ba ba tsentsha dikolo fitlhelela bana ba le ba petse bana ba baka ko hae ba o nyaki ba re ya hae ba ya mosadi tate moremi kopela thuso mama a re kwane ge gone bjale ba le botša gore lena le bothata bo bo itseng go diragetse ka gore ke nagana ke re ditaelo ba le fa gore le direng le na a senka bano le botša gore le phethe bjang go diregeng nna ke ile ba mphethela ba ntlhapisa mara e ntse ba ntlhapisa ke no bona gore dilo tsa ka di tsamaye ke tswe ke re ke ko utlwisisa ko gong gore se kwa ke tswang ko teng ba ntirileng sona why ga ke itla mo ba mpotsa gore still o sana le ditšhene ke be ke bereka mmereko wa security mmereko la ka gore ke dilo tsa di-contract wa fela gone banong a re bereke re dithuri ntse kwa ya re bereke ene ga ke gole ke be ke na le matlhatsi a tšhelete matlhatsi a le botlha tsamaile ka dira certificate sa business ka ba busy ka sona a ntse go ya a ke itse ke ntho e leng gore ke tlogele ke se ka tlhe ke sa tswela pele ka sona ke bothata bo boleng kwa gae tse ntšheng ke le gore le kgone go founela founela ngwane la kwa ba tlo le botsa tse ntšhi tsa nna di bona cause o ntse nako e telele a nna nnoši mole ene e ke dutse mosadi o ke na le stress gore ke šile ngwana kwa gae a ke itse gore go diragang ka yena ka mo ke dutse ka mo and then lapa la ko gae a la loka mosimane o ne a re no gaela e lekana le thine ya groupy ka mo kwa e boneng ke kgolo a utanga le ena e be le motho e leng gore ge ke be ke bereka re be re thušana re fepa mosimane so nne o mmereko o fedile a re motsa re more a re nyaka se wa o rutlwelela gore eng ke tlo di direla mara o thoma o tlo mo founela gore ka gore o itse o tlo dira so tate moremo re jela bogale bo bong mo e leng gore ebile o fetsa sa re thuse ene o ka mo jarateng go na le o ahile ntlo ka mo jarateng o sa le a fapana le mosadi so nne o ba lokisile dilo tsa bona o boetse motlhanka o šile ntlo ela ka mola ntlo ele le yona a e fele a re tse gore ba e dirileng o rekile disamente ebile disamente tsele di a senyega a ritse gore bothata ke eng le yena ona ka molao tshwanetse mara ke mo ka mo jarateng e one tate moremi re kgopela thuso tle ebile be ke ipoditse gore thuseng ka se kry-a aya ke christmas ke tla no nna gona ga mmeo ga ke bua ke mara ke stressa gore ke dutse mo ke šile ngwana ko gae a ke itse gore a ke mošile so go dira eng ka yena ande mola e le gore ke motho a nang le badimo nako ngwe ga tsogetswa le wana sa bone ke motho o tlo diragang ke tlo leka ka maatla go katana le mathata a lapa la geno mama nako nngwe re phetha ditaelo re tla le ditaelo ka polekeng ye ba babe ba isentšeng gomme ditaelo tšela tša rena di boe di tšhilafale nako nngwe re gobatša ke batho ba gabo rena ba re ba tshepileng bophelo ba gago ge o bo o nyala mama go ne le ba be ba re a ba nyake go bona lenyalo le le tšwela pele
ke therešo ba kgonne o buile ka gae ebile o fetile o tsenile go tswa lapa la batswadi ba gago le fetogile lapa le e leng gore ke bo bapallo ba batho ka ge ba kgona go tšea diphoofolo ba di rua ka gare ga lapa la geno e le ge maikemišetšo a bona ba nyaka go bona ba sokodiša lena bana ba ka gae go gola o palle ke go ba le tšwelopele ka lebaka la motho o mongwe gomme ile motho moso go kweša bohloko ge ba kgona go le romela ka dinoga di tsena ka gare ga dintlo le robala le tšona le tsoga le tšona ke mahlatsi ya mafe a e lego gore badimo ba bolena ba tla re ge ba tsena ka mola ba lefa ona lapa le tsenetše ke dira bantlhoi batho ba pelo tše mpe ba itirela boithatelo ka gare ga lapa la batswadi ba gago fela a re dumele gore sengwe le sengwe se ne le nako mathata mo bophelong a ne le nako ge e le gore o molli o tlile go nna ke le mohumotše ke swanetše ko go humotše gomme ke re ge ke go humotša ke go humotše ka go go thuša ka se se go tshwenyana re swanetše re ntšhe meleko ye ba babe ba iepetšeng ka gae re swanetše re ntšhe meleko ye wena o sepelang le yona re swanetše re nyake go tseba gore ke mang a reileng gore o bue ka gare ga lenyalo la gago lenyalo le phethelwa ditaelo ka lebaka la gore tlhalo ka boyona e tliša mohlako le tshokolo le ditlaela thušo ge o ka se thušege o tlilo ba le bothata nna ke re go wena a re nyakeng tsela ka mokgwa wa go phekola ka meropa re bolela le badimo gore ka kua gare ga lapa lela la bolena re ya go tsena jwang mathata ke a kgale a se a jwalo a se a mabane onjale a re etele ke motho re phela re le two ba bopapa go lena ba kae a gona motho a re etelang le rena re ya batho kore o ka re re selekisa batho ebile le rena batho re ba seleka ba bopapa go lena ba kae ba ga bomma go lena ba kae e be le motho o re thusana le yena gona bjanong ebile ga a sa nyako utlwa selo ka rena o bontsha gore le yena o ka re ba setse ba mo etile pele e re bolela le yena o ne o bolela go se direge selo yena mošimanyane wa borena a nnang a nnošimo nna fela mo romela tšhelete a mo romela dijo gona bjano ga a mo romele selo ngwane o bola ke tlala kwa ngwane ola ga ke re mmereko ga ona tse botse tse di mo diragalelang o no nna kwa ke moka matšatši alo ba dula lo bjalo o mo tlogetse o no ba mathata ka yena ka kwa lapeng a buta rena ga a ire selo ga re itse gore le yena kore ke a bona ba mo etile pele ga o sana ntho a re irelang yona ebile a sana ntho a re lebelelang ka yona le go ka mmotsa go mora wa re mara wa bona bophelo ba gore ke ba mohuta ba nko eme ka maoto hai dilo di tla loka nko eme ka maoto dilo bophelo bo ba go bo a se bo botse o tsamaya ka koloi ya gae no dula e robegile metlheng wene koloi ya gae e robegang konko e tlhokomela hai di tlo loka ne o ba e senyegile ganyane mara ra mmona gore ditaba tsa gae ga di na le sedine o na le mathata bjale mathata a le ka mokana ga ona aparetse bana ba botlhe ba ka moka e no ba nna ke a bona ke ileng ka bana le matlhatsinyana a mannyane a gore ke nyalwe ke kgone go ba kwa ke ba ne le mahlatsi a go nyalwa ke nna kwa bogadi ba ka mokana ga bona bjale bana ba le ba llela mo godimo aka se le se se tlhagang ba llela godimo gaka ene bjalo ke kgone gore nka ba rwala ko lapeng kwa le nka se kgone gore nka ema ka sa gore a re thusaneng re ireng ka mogolo ka moko ka baka la gore ke malapeng a batho bjale a ke tse gore re ka re thusa bjang la thusa bjang lapa lela le bana ba le ka molapeng ka moka ga bona gwampe go bana le lesedi go bonala gore ke lapa la batho ka gore gona banona ke re ke le lebeletse ka leitlho la moya le tlo gwa lapa lela tupupupu ya ba sala le ifo ba marope o sena motho ka molapeng ka gore le mošimane o la dulang ka mogae ga a sena mosadi a sena bana mafelelong keng ke
ke mo kana pele le huile ka re tshepile ena gore ke ena ka tlang a re tsosetsa re tloga mo jatši le le re ya kwa re kry-a ena a na le bana a na le mosadi go kaone mara go o le ka mokgwa ke mathata a re tso re tse di mo dirang ka mokgwa tse ba dirang ka mokgwa ke eng ka mo lalapeng ka mola ngwaga o mongwe ke ile ka re ebile nna ke gale ke sa tlhele ke ya gae ka bolona taba tsa gore go fitlha kwa o kry o sena boroko fo o dula o na le letswalo fo o dula go na le dinonyane mo di montlo ka re di tlile di rometswe ke na le nako e tele ke se ka tlhele ke ya gae tšatši le ne ke itse ke ile gae o mpontsha mpie nngwe gore wa bona mpiela sese ke re ee o re mpiela ya wa tseba ya mmakatsa mo go le mo go mo ke tsamayang teng shi mo go le mo he ke re ya mmerekong he ke fitlha kwa mmerekong ke kry-ile letogana ke re ke a toga shi he ke boa shi ka thoma go ema pele mama ema pele motho o sepela le mpša mpie a ba sepela le mpie o re ke itlhokometse ba e fela a tsamaya le ona a se itlhokomele o re bjalo jatši le leng ke tlo o bona jatši le leng ga ke kry-ile letogananyana mpša shi o boela gae ga a boela gae mpela e dula mola e le bana le gate bjalo a re gompotsa ka mokgwa ya ba gore ne le matšatšinyana ke ile gae ka fetsa matšatšinyana le nna ka thomo e tlhokomela mpiele le a itseba mpie gore e tswa kae aoana shila e dula mola pele mola e le bana le gate ka motshwana gape ga e tswa a tsamaya ga e teng kgapele ga e boa gape shila e duletse mola e le bane le gate ka re ei monna o bolela nnete mpiela shile mose ke setse ke itlhokometse matšatšana ke le mo ke itlhokometse gore ka nnete shitse e salasalana le wena morago bjala ke tse gore matšatši a e kaene ke ne ko bolela ye nngwe ntate moremi thobela ko hae re phela re ra re tsebaneng a re tsebaneng ga e thoma ya re 5 years ka mo ke papa ka ke lasbon papa ka ke ha ka mo hae ka mo ke ha koko mara o nne motho no bana le nkhu no bjala bontate moremi nne ke na ke re maybe bona le taba no a gona molato a go kgonagale gore motho a ka apea jwala ntle le go boledišana le batho ga go le kudu ka gare ga lapa go šetše lena so ke tlo bona gore ke bereka jwang ke tlo le thuša ka mokgong ka kgonang ka gona dilo tša lena di a kgona go loka di a ba gabotse dira di a kgona go tloga go lena ba babe ba ba lenyakang ba palela ko go ka le kry-a so ke tla leka ke bone gore ke bereka jwang so ke tla le thuša ke tla le thuša le tswa ka seabe ko soko ke tla ria gore re ye go bereka re o kry-a mang go sasa re tla ria gore a buti le bolele le yena and then go sasa ba ye ba bereke ba leke go ntšhana le mathata a leng ka mola gae wena o sa le gona mo o tle re go hlapiše mo o re go ya kua gae o ye o lokile ka ge e le gore go sasa ga go le kudu ebile ke tlo iša batho ka mo nokeng ke tlo berekiša ditaelo tše diswa tše di sa tswang go fitlha ke duma gore le wena o swane le ba bangwe ba batho ba e leng gore maphelong a bona dilo di a loka mama mogala wa gago a founa a re selo total okay a gona molato ke tla ba thuša tše morota ka molomo re ka se di kgone di nyaka ditaelo tše di no nyaka gore go berekiwe ka nnete modiri wa ditaba tše nka tswelele molaleng ke re kgone go khutša gobane nako nngwe re le batho morota dilo tša rena gore di seke di a loka ke lebaka la re fela re phema re re go tseba modimo le yena morota wa lapa nako nngwe ge motho a go hlaba ka mootlwa nko o ne mo re gate o mokuše gore mootlwa o wa baba o tlo bona ka setlhwa sa go hlaba ka ona jwale re tla le ka re boneng gore bereka bjang gore dilo di kgone go loka di be gabotse ke tla le thuša ke re mama ke tla beakanya and then go sasa ba e ba le thuše ke ya leboga morota a ke leboge batheeletši ke leboge babogedi ke bontšhe batho ka moka gore go sasa re gona re ya bereka morota re tlo thoma forogo and then ba ka batamela ba tla ba kgona go ka kry-a thušo ba kgona go ka thuša ga ba gabotse ya le ka ema ka taba ya forogo lena le tlo tla mo then re ya ka mola re ya go hlapiša batho re tlo le eda mo lineng ya batho ba ba yang go hlapa ka moka then la kgona go thušagala ba gabotse so go tlo nyaka gore le nape le ngwadiše sa le gong jwana so re tla ba thuša morota go šala ka lapeng go boima gobane ba bangwe ba meloko ba ne go dira dilo ba sa le botse ba ne go dira dilo ba sa le reriše ba ne go dira dilo
ka nako ya bona ka lapeng le go dutse go batho ba bangwe. So go bohlokwa gore ge ba ria jwala ba boledišane, go bohlokwa gore ge re le bana ba motho re boledišane, lapa a se la motho o motee ke la ga borena fela go nyakega dipoledišano. So ke lebogile kudu Morota, le tla ba fa difounu and then ba le ba go buka ba kgone buka. Re boeletše ke boditše admin ke re no lena le bereka mo admin ka moka le santše le bukele batho because motho a ka se re a tloge kgole le tle le gapeletše gore motho e leng gore o tloga Bakersfort e tle be number 1 ka mo. Motho o a buka a tsoga a tla and then ge e le gore o kry-ile ba bampele re ya mmotša gore pele ga gago go ne batho ba baka, then go tloga moo ga a fihla o a tseba gore ke fihlile ka nako so and then gore re ke tlo kgone thušega. Yeah, so ke lebogile kudu ntate Morota, a ke go leboge ke leboge ba thieletše ke leboge ka mola mafaratlhatlheng ka dikgokaganyong tša leago. Re lebogile Moroka. Thank you. Alright, batsheletši ba SKFM dinomoro tša ntate Malefo ba re ba boetše ba buka, o ka letša le gone jwale go 072 war 133 war 6761 072 1336761 go ba nomoro ya mmamoremi 071 398 1508 071 398 1508 ke nomoro tše le ro ka dileletša. Moroka ke lebogile go berekišana le lena ngwageng otlhe go itšhupa fa ke o ka re beke ke ya ka ya mafelelo mo lenanegong le ke tlo tšhabela mosegareng. Jale ro šala le Mamorota a wa gape ba le o Morota wa ka se thomi ba le ro šala le Mamorota ro šala le Mamorota re ya maikhutšong o tlo bua January January ke fa ka di 6 a wa ge wena o khutša gona ge le ba thieletše santše ba tsebe gore ga go ne molatofelo le nna ke tla bua le Morota fela matšatši a go bereka ka mo Janfese ke tla ba busy ke ntše ke bereka matšatši a ka go bereka la bobedi le la bone batho ba tla be ba tseba gore wa moremi gona o wa bereka ka ge Morota ya maikhutšong re ke ye nna e le nna ko o khutša fela ke tla fela ke itla ka go bereka January di 6 ya January ka di 6 re tla be re le ka moka mo Morota Itate o ratola le mogaufu le na re tšweleng pele go thega manna go manga 90.7 mme re tse re ga lefia ga go le yona le wena re ba re kopana gape ka moswane go tlhokera senyane go tla ira lesomepedi a re gampa ya bošego. Bye. Wa latela wa local wa latela SKFM.